Wahikaho ishomero rya Nyarubare Primary School Rukushango mu muraka gwa Kabarama mu Gombora ya Bugambo mu district ya Rwampara no yacirwe cyombeko kisya echi district hereze kombeka ishomereri nango teka ngo ishomerera kaheza kare konka wayiyongera yo kurambura no gwerwa kagwe abana no bashomero mu makoko abandi no bashitamo mu cyucyunka Nyamwari kandi byombekwe binde nabyo bikuzire ayishomerera haruhenje mu y'abashomesa era hacha hachire erukurarwamo abashomesa babiri endijo yo wajireba norebera chumwe ngunera rwamo abashomesa batine bwekoro kandi nabwo ishaha yo nane yo kubabandamira ahabwe mbere yerumu rero wareba hiba kunabera no kwata munwa bitagira amajugo kumaraga abashomesa nicitureta abashomesa bahika natwabaho aho kubyama ngatwashanga tubapanchi zo mu center se tukabento enda amajugo kubagarya mwanya agitweta staff quarters nawo mushomesa yabaroho arake kore bintu byeye arake kwatendinga abana okurigera habebembezi bishomereri okuburo buraro bw'abashomesa nikibateganisa munonga kandi n'abashomesa barukoherezeyo no barakwa kushabaza transfer abashomesa no umwanya ngo gutambara atuwakwata ngo mushomesa kamwiha let's say Kargando okamureta Nyarubare kuko wari ntambara ya Nyarubare abashomesa cyane tubona mu cyarengiza mpango mushomesa kikapunuya rugendo ruringwa hakikaho yarakajunka ko mushomesa manyekura rumunje ya siminti nje amashanyarazi nje bonire rye hakikatinywa tindu kuraraho umbwire buke gwo kuhora ngo yahandike barahanashaba ko muhindo bakamwiyaha bakamutwara kandi aho manyo gubonire enju nemwe konkenju ejo ne yakobondetinga abashomesa babirubonka so kabentu yenda ho nyinji kandi wahora kutwina abashomesa manana kabentu yenda heza abashomesa zikumara nabandi abakozi ko muteki nko mukumi so bona ushanga abantu bari ya mwanya bwo gukora imirimo yabo umubuteka Crichton OSG ayuriciro kwato habwa abashomesa barukwindura bakabura kuzayo icyo kuteganise byinyigiso mu ishomereri hadike cyo kora batuyira umushomesa witaha mu impresiyo baturetera umushomesa ndije umushomesa go nyuka cyama ntinka muri ibiri so icyunda cyo nukireba no sakushanga hini nahanda hiyasha na kunure atayikayo so nakone njishona ni department education na district kugira ngo egume turebere muje mu gutwereza abashomesa eize twereza abantu abamanyire mbera nkezo mwanya kuguri okusinga okutweta bako barugumyanya ejebonire mukuru w'entebe ya katano wa district ya Rwampara Richard Womugashobaine na jirangwe mbera y'ishomerera no bajumanyanka district kandi ombwire butaro bwa hare nibenda kombeka ho buraro bw'abashomesa so we shall slowly by slowly set ko mu government tumanzu ko zisaje kureba ngo buri mwaka tubeka amajunka abiri ashatu gabashomesa tumbekaho amashomero zombe cy'amashomero nkamukaga munana atunugwe tukombekera ubwe twine when help you kurga mu government the central government nijiro kutandika kwa Rwampara district kukayamba Rwampara ishomereri ry'inabana 297 kandi ry'inabashomesa munana ba government binja batarukurara ishomera bwemberambi ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.